Mizo te zinga kan survey kan tam em in kan che vela hianin kan sar thlen thei kale kan sar siam thei te tam em en ti nan zug le muam chi te le zu in satang chi te le chemical sang chi te in amara chu dun tum chu ka kan soi tur ani lova kan sar veng thei emo kan sar dole thei hemi kan eile in abi takin thele thlai tiang chia chung te chu pasarih kan soi dona an soi tan nghal la ama saberin hemi thlai na le ara hring chi hrim en ti nan mai an te hei pudina sam tok kan tiang te phui nam te lambak ana hring le hring dukang chi hrim hrim niang chu heng ti mizo ten kan nga heng tian ei hianin kan sar ngan ne thena chance kha ti tlem pheni chu achan chu thlai na hring hianin antioxidant za pai tha khop maya chuan carotenoids te po pai tha in hemi lutein an ti te zeaxanthin an ti te heng te hianin lang kan chuap kan sar ni thena chance ti tlema chuan real pui kan sar ni thena chance kha ati tlem boka chuan heng te hianin tin pakhat kan phet tu chu sap tonga tel lo thelo dona antioxidant ang chi te le carotenoid ang chi te chuan free radicals kan ti heng ti hi kan sar siam the ang chi khani in oxidative stress kan ti heng te poi mezo tong heng kan nei tat lova in han soi fia viau don po hianin a fia mo khop maya chuan thai na hring hianin hemi dietary fiber kan soi fo khang te khan pa ya khan te khan in hemi a big takin real cancer ni thina chance te po kha ati tlem le thei boka chuan thai na hring te hianin kan tak samamo vitamin le minerals apai tha hetiang tlak cham te hianin na ben von le cancer ni na chance khati sanga kan irregular khan ave thei thungani apani na chuan aiin chu dam doi tan kan mang sa mi pum tan te pon athat jia an soi fo wa aiin hianin hemi taksa na le vung te hi ati je om theya chuan aiin hi antioxidant chak tak mai ani boka tin aiin thatna ber chu athil pai active ingredient ti maila curcumin hi nia ami curcumin hi ana big takin hemi nutte le chuap te ril puite hemi mi pachi bob kan ti mai prostate gland kan ti heng kan sar te hi ni ta chance te ti tlem theya chuan kan sar ti mur ti mai kan sar cell in siam tur te kha veng the ni kan sar te hi emi etiang dat na hrik anga yanga mi be tiang ba te hlum the khani lova cell che chi ti mai ang tiang ka an siam thin ani chuanin curcumin le hemi black pepper an ti chopol e te poi tha chuan ai kan elo ni pon hemi curcumin big hi supplement te po kha hom thei bokani heng te du tan chuan online atanga cha theya a thei chuanin kalo tek bok anga pathum na chuan green tea hi kan war green tea po hi adang ang bokin antioxidant chak tak mai ni chuanin green tea hianin mi polyphenols tiang hi pai tha maya polyphenols te po hianin cancer dole theina aneya abi takin polyphenol zinga catechin anti hi anti cancer ani hemi cancer thang lo in siam tur te le thang tur te kha aveng thei bokani chuan green tea mai ba ka hianin hemi thingpui sen hang hetiang in te po hi a hrisela thingpui thrisel no chan ber chu hemi chini le hemi bo hu te kan tel wang hi ani ti ka hria ila chuan cruciferous vegetables anti hetiang te na huam chu hei broccoli kan ti te chuanin parbor te zik lum chuan spinach kan ti te antram te turnip kan ti ang te chuan brussels sprout te kale kan ti ang chi te chuan cruciferous vegetables kan ti hian hemi bul ui hi te la bul ui video han pa ka siam to bul ui hianin hemi cancer dole theina aneya chuan cancer veng thei khatiang kha tam tak apai ni chuan bul ui hi irregular poimo khop mai chuanin abi takin hemi chuap cancer te
dil pui cancer te kha avenga chuan cruciferous vegetables kan ti hianin adang ang bokin dietary fiber apaya minerals te vitamins te kha apai thabok ani chuan apa nga na chuanin berries kan ti a berries hei strawberry ang chi te blueberry kan ti te heng te hi hrisel veka heng te hianin cancer dole theina nei veka phytochemicals apai te heng te le antioxidants te hianin mi cancer thlen theiang chi free radicals kha athian faya free radicals taksa tam hianin oxidative stress anti a khatiang kha athian fai thin ani ole khatiang kha nisida ka soyang khanin amizo tonga le ga na vak kha ka hello ka ti to kha chuanin berries kan ti hianin sunlu hi berries chi khat ani a hei hi strawberry ang te chu aman te atowa reng har samai thei amaro chu sunlu te chu atloma sunlu te hi regular takin thela chuanin mi cancer ni thena chance kha kan nei tlem don tina ani tela paruk na chuan purun var an hrithawa purun var tisel jete po purun var chungchang video te po alo siam to a purun var hianin hemi sulfur compounds tiang hi paya abi takin purun var ina thil pai alicinin hei hi athabera hei hianin cancer ni thena chance kha ti tlema a risk kha ti tlema chuan hemi kan taksa immunity nada dole theina ta kha ati chaka chuanin hemi chronic inflammation anti a hemi taksana le vung katiang te kha ti tlem theya khatiang zong khanin cancer risk kha ati tlem theini chuan a pasarih na chuanin hemi tomato po hian antioxidant apai tha hle a chuan vitamin C angte le vitamins le minerals hrang te heng zinga hian athil pai pakhat lycopene hei hian cancer ni thena chance te kha ati tlem theya he ba ka hian taksata thatna dang po kha anga maya ole khan te kha pasarih kan soi chu ni a he ba ka hianin aveng thei le adole thei kan hriat mai ba ka kan ei ba ka hianin a thlen thei le cancer ni thena chance ti sang thei te po kha kan in su memo kan ei lo emo kha te po kha apoi mo ve le tho me ni en ti nan zuk le muam ti tlem ti lo zuk le muam ma hian gut kha kan tiang chi te hatiang rim zong te hi kan in su apoi mo khop mai chuan zu te po zu kan in hian cancer kan neng ti na chu ani lova amai ro chu hemi zu in na sa a te hianin hemi cancer hi om du bi ka bi takin hemi hrok cancer te pumpui cancer te thin cancer te tiang te zu in mi te hian an nei du bi ka ni chuan hemi air pollution kan ti rang te pollution laka inven te chuan in heng zong te hianin hemi taksa a cancer thlen thei free radicals kha asiama ka khanin oxidative stress kha asiama heng zong te hi tuna nichena kanan soi pasari te khanin ati tlem thei ani na ni chu chuanin cancer te hi in thla chhon thei te po ani ve te ka hretel bok ila chuan cancer inven thei na hianin cancer invenna hian nun phung hrisel te poimo khop mai in boruak thiang dim hip te in soi te po ka poimo le zela in processed food kan ti a hemi pathian ina min pek anga nilo kan lo ti danglam na sat ang chi yang abur pek ang chi te ka tiang sum thim hi kan ei tlem anga ya chuanin thil thum te po kan ei tlem anga ya chuanin nutan chuanin nute pek nge hianin nute cancer ni thena chance kha ti tlema chuan kan omna kan chena te po hei boruak lut chuak te po om tha sela mzia chu ventilation tha te po ka poimo bokani chuan kan ele ina thai te po e maila hemi flow tur manga song bol hek te po cancer ni thena chance hi ati tama hemi Mizoramah kan thai na ring te po hi ati sela tha thailam pang ai chon kan ti thina amaro chu mezo te zinga po hianin yang flow tur mang hi kan tam hle an ti to a chuwang chuanin theile thlai po ni sela chemical le tiang hlo tur hlom tak tak a song bol ta kan ei chuanin cancer ni thena chance kha heng ti hianin ati tam ve le hlau the ni
chu wangin kan nun phung hrim hrim kan ele in hi kan phim khur le angai ni ole khang kha kan sar veng thei emo kan sar do le theina nei ele in kan sui thei tlem chu ni te se